Assalamu alaikum, амансыздарбы туғандар. Бүгін 29 январь 2025 жыл Ноқат шаарындагы бүгүнкү эртең мененки курс достор. Ноқат шаарынан чоң салам айтабыз. Буюрса саатты айта кетсек, саат 10-дон 53 өттү достор. Бүгүн да курстун абалы өтө сонун жакшы. Бирден лайкты басыңдар, комментарийге жакшы ой пикир калдырып коюңдар. Бакай банкта болсо 0.88 Қазақ теңгесі 0.115, доллар 87.30, евро 90 сом 80 тиын. Бұйырса бірге шығат деген жақшы үміттөбүз. Банк Азия банктадағы 88 сатып алып болса, 91 рубльді сатып алып, 91. Доскерда банктадағы 0.88 сатып алу рубльді 89,5, доллар 87.30, евро 91.00, қазақ теңгесі 0.118. Коммерческий Кыргызстан банкта болса 87,5 рубль. Кийинки Байчун банкта 0.88 экен. Рубльді сатып алып болса 91, доллар 87.30, евро 90 сом 50 тиын. Қазақ теңгесі болса 0.115. Капитал банкта 0.88 сатып алу рубльді 90 экен. Доллар 87.30, евро 90 сом 70 тиын. Қазақ теңгесі болса 0.118. Финансовый кредит банкта болса рубль 88 сатып алу 91, қазақ теңгесі болса 0.115, доллар 87.30, евро 90 сом 30 тиын. Достар, бірден лайкты басыңыздар. Мына ушу биздин каналга сөз катталыңыздар, биз буйрса пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Бирге чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Буйрса бүгүн 90го чыгып калсын. Жакшы ниет кылайлы.